ni bat pila yo di social media kumlai itu damaki nang dai ki bapenyan ide gila do jong Meghalaya Got Talent season 5 ngai kumlai pi ki para ruseng kibla Krishan mat ban musim ban kentiu ya ki para seng bai jongi ban ngai kumlai ru ningkong bat kirpang ne ya kinopnya jong lempung sengkhihlang aduk presiden sekretari kita kot ki member bafir mai kublai ya ke sengkesi tersat pelun ban ya ketenat sengkesi kerpei kepala pediang ya kene ke lempung hangli tinggi na ke kenon Lasyrdoh itu sengau sepi mentah ya kawai ke jeng Rwai harengkan bat ke jeng pawar tengange kene sengau tenan bat saya sim mentalang banyak kenoi sibet adalah pawar menga kublai sigur Irden jong ke jing Rwai kelong kukuan u hinyo trap hinyo skum ya kene ke jing Rwai la tho da irang ba banri kriem bam kwai hab dwaru lei bat la pinjanai bha da takin huan Lasyrdoh imentai sedang no ya ke jing Rwai
ชบุญ